Siphumile ke saya emgwaqeni ukuyothola uvo lwabantu bethu ngalelicala. Angiboni icase yaseZomia ukuthi izoqhubeka because ithatha isikhathi eside yabo. So angazi mara kwami angiboni ukuthi justice izosefa right. Mina ngibona ukuthi vele ngisaba khona le justice ngokuthi indaba yakhe vele asakhulunywa vele. Seyithulile vele akusakhulunywa ngendaba yakhe. Sekuthulile. Shuthi vele kuyabonisa ukuthi vele yena ngokuthi umuntu vele ngazuthi umuntu onemali or mhlambeni ukuthi mhlambeni abantu abathenga amaqala ingako into esingayazi leyo but yena ekubeni abanye abantu babenza izinto ezimbi amaqala aqhubeka but yena nje indaba yakhe ayisangena nje indaba yakhe. Lo muntu lo besiza umphakathi wonke leMzansi yangithola so akumelanga nje yekwe nje somarora ijudge lichange what ijudge makube yilo le. Angibona ukuzoba khona ubulungiswa kahle kahle nje kahle kahle kube kuya ngami ngabe bayeka nje lokubelandela le case.